Ka Executive Committee ka United Democratic Alliance UDA ka bayalam du Chief Executive Member ba Tenwell Dakar na ka UDP ha Khasi Hill Autonomous District Council kala khalam no hadien bakala duna pat ha ka jinga tunju bor menta ka singi ka arpotrik naiweng ha ka dorbar tlang ka jing khalam ka isi uba Tenwell ka dei namar ka jing ai u chairman ka yeng dorbar uba PNCM Syakaliang persyak namar bah kajing etebot layak kaj mar kat sabot. Kajing kelam ke isi kedai namar kajing syat kela jeng kisaungut ki MDC na kaliang sensyar. Hakwai kaliang UCM ba Tenwell Dakar ulapan pawe kajing sengau kendit bagi para MDC kin syat kela. Ulong ba kadau ba kajing kelam kedai namar kajing le ucarman ka council ba pensingan NCM. Ubaya sya syakaliang persyak hadin balayak kaj kajing iyo ubot pedang kaliang sensyar bat liang persyak. Kad ba uba pensingan NCM ulong ba kajing rai jeng u ban ay ka vote syakaliang persyak. Kadai hadin bulo pensyong nong rem ni kajing tanya hayeng dorbar. Ba ngin khmi elti tika e than namar bagi don baro tingalong intak berobor baro ki EM baro ki pot ka UDA ni de long meeting hi matadang suaban long session berobor si pot meeting ka meeting jong UDA nata ka executive committee de no kadang minda mi elti than rakan poe put bagan ngati kena hi badan ki balik itu kan cross voting kan long kumta balik poe si kali minta mo Kilala man ya itu kita ke record kiba. Ngasarai mesti tak mengapa itu ngasarai isu ini. Ngapa ada kami ni topi kan? Kan kami ni ngam laban tu. Nama lale ada kasih kat dalam. Fishing pun lo par halo ni ni kita tokat ni. Te ngin ong magin sim gumno si hangni kadai ka ayu ka coalition. Ngiron lang naga party UDP, ICS UDP, ngiron lang naga NPP. Ngai mat nak kamat ka bakok sange kadai ka party concern ka itu gile. Ngi na kaliang jong ka UDP ru in habanya mo. Ni ha ikan ban ya pakhat ka iki ne tang ba ka jing sisya ba ka long tang gawai ba. We are always intact. Baro hat saumut tu kita mana tu ngiron intact tu. Ni ha iru ban ya perkhat ini kita kini sim jingya keren gibi keren mana apa house ru asnya ba pindah dan han de fi ba dan norim hadu pada kata ni nangta ha bangi po ya kata ni patentu sakaliang jong charman Allah si kali charman ha balik charman itu na ada sama jatuh ada yu manong gumno ayu kami decision ni kalau mana kalian kami jalan ni, Long try ke you long charman bertu, no satai ke. Ya ka, mon lani ya kejing long bahasa po yung Long kiki kuno ba ini, charman ke. Tetip saya menin udang wan, mana mesti udang wan, ngimudur try pun jangan kan menin, yang rain lami gabu untuk orang untuk tu hunus. Kejing long bahasa po yung kiri, markmat rapatai punya. Don rengkan begini, ni teri rengkan, nama don nak UDA tu, omde bukan sabar tu, nak isi bayar, lampu ya form tu UDA tu. Mana kau berkami nanti ba, naiyeng hiun persia ay kayeng lagi. Kata kasyong tu ni kau harus start tu, kaya kejeng siam kejeng u, kaya kejeng snow tu. Tanpa kami reflect pada kita partiru, hak asik situ. Kamu, we are autonomy, we are independent, we can don bandu panu, kat kumkan. Nak kita kita sendiri juga. Tanpa kasdari amendment bill untuk MDC, sauna ke cimpora sekalian. Nanti bisa buat dia. Adis kalau dibantek care nak untuk MDC itu, ambil tanggal apa? Secondly, nanti kayak bagi debit benda. Apa house? Nak kalian jogi, kalian nyata betul saja. Nanti yang penting apa pada explain mana. Teringat kasi long ba after listening to the debate on today no conference motion discussion, I speak with my internal voice. I have to be convinced to vote against this presidency based on the very debate today. Nakai nganong don akan gano ilapan pa menai bon gi dan mereka pengasusi kalau coba bon gi bil jungiru kisah pun sekretariat tambah dosa oktober long popoli. Dan mereka gimbut cunga mana kesulong bang adin ba ngasap hagi dibit doa nak hampir syongnya nak bagi biasa lagi
Timothy, we don't know more tribal, our fee and Ngana Malaysia. Kata clear. Kapung ko jipet kerumpi, lagi ni bodoh kan kerumpi yang pasal ini saya jadi botol belum boset tak malah itu. Ngamnot ban command A yang mentah. Kasong aga tim yung gini. Yan ugi ko akong project. Kata Malaysia. Pak, saya kamu chairman, badan lang juga penhun UDA atau PDA kepada itu jangka NPP. Kini ke rai kepada vision tentang bagi buat kata conscience bagi orang keyboard yang beliau tersiap. Karena kata pak yang kerja kita jumpi untuk parti. At the end of the day, yang berkat ke interest yung keyboard ini. Kung nuga eksekutif ka siyang ibubun issue. Lada publik sama GSU di Jatman gatu ogi mi gatu nakabenda ka siya bi. Why not convince all the meeting yung baru kiri dan basnong ki yung bisada ba ko betul siya bi. Kita tahu na ang IP. But at the end, party or government first can come back interest in that.